Hea mutua i ngā mahi porotu ki te wahapu o Tāmaki Makaurau. No te ata nei i porotu anō ai ngā kaimahi, engari kei kona anō pea te manawarangi e tere mai ana. Ko tēnei wiki pea te wiki mā ngā kaimahi I te wahapu o Tāmaki Makaurau. This could be a big move forward. We're only in the first day. The partial stoppage has only been on for a matter of hours, and there's a week of it. So if the Conlinks trucks aren't there, everything will tick along and move great. But who knows what will happen during the rest of the week. No te ata nei ka tīmata tā rātou porotu, hoi anō kāre ngā kaimahi I te tango I ngā upu rawa o te umanga o Conlinks. Te umanga e whai pānga ana ki te wahapu o Tāmaki, he kotahi wiki te rua. It's all around the issue of the contracting out. We used to do that work. They took that work off us. They made some of us redundant, and they brought the trucks in doing our work, and we have coverage of that sort of work in our collective. Ka whea nei ngā marama te uni ana me te wahapu e taupatupatu ana mō ngā utu me ngā āhuatanga mahi. Kei te pirangi te wahapu ki te tuku I ngā tūranga mahi e toru rau e toru te kau ki te hunga Kirimana. Kua kore tonu he hua kia puta. Not a very good day last week in mediation. We never made much movement at all. They seemed to want arguments around us wanting the odd weekend off as if that was a crime. He porotua no kei te haere ake, kua nei. It's really a reminder to the port company that we're serious about the contracting out. We don't want people sitting at home waiting by phones, not knowing if they've got jobs. A te rua tekau mawha ka auporo anō ngā kaimahi o te wahapu o Tāmaki Makaurau. Anzac Pikia, te karere.